Pozdrav svima i danas ću pokazati kako da ubacite mod za Talking Tom. Kucate Talking Tom mod aplikacija. Eto, to trebate da i kliknete ovo prvo. Prvo kliknite i stisnete ovako. Stisnete download. Idete ovdje, kliknete ovo download my Talking Tom 69 MB, nije bitno. Tu kliknete. I kad se ovo bude napunilo, znači sad trebate samo da se čekate. Huj! Sada kliknete to. I ovdje i kad se to bude skinulo, ja ću da se javim. I evo ljudi, sad ću još malo. Samo da vam kažem, ovaj Talking Tom znači radi. Ako nekome ne radi, neka napišu komentari i neka proba ponovo. Znači, sve ste vidjeli. Evo još malo će. Znači, i onda vam radi, znači radi ljudi sve, vidjeli ste malo pre. Vidite, meni radi. Imam ovu kao real sliku. Da, ljudi, radi stvarno, znači, nemojte sad svi da mislite, ne radi mi taki, ne radi. Znači, radi, ljudi, radi. Znači, ali to je samo za one koji igraju tu igricu, koji igraju dugo. Ali, moram prvo iz početka, sve iz prvog levela, ali to je lako puno da dođete do, kao ja, 71. drugi. Evo ga. Hajde, sad tu kliknete. Idete instaliraj. Znači, samo instaliraj, samo ovako, ting, 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 ting. Samo, zato, meni neće, zato što je meni skinuto. Znači, instaliraj i sad samo tu klikćete brzo i kad to završi, vi ćete da uđete u Talking Tom, morate da ga izbrišete prvo i onda opet da uđete i onda da skinete taj mod i radi ga. Eto. Nadam se da sam vam pomogao. Znači samo instaliraj i još tamo dalje, ništa neće da vam traži, samo napred i to je, i kad se skine, uđete, morate da izbrišete prvo morate da izbrišete Talking Tom, da idete na Google, kucate Talking Tom, mod aplikacija, ono vidite i kada kliknete instaliraj samo napred tako i kad se to skine, vi ćete da budete prvi level, a imat ćete puno pare. I možete da radite što hoćete. Nadam se da sam vam pomogao i to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem. Ćao!